Ginalala ning lokal gobyerno ning Santa Ana reng 13 individual at 2 institusyon king pa na Most Outstanding Pimpeños Award o MOPA 2026 inyang Sabado, January 18. King inisyatiba ng Mayor Ferdinand Dinan Labong kaya duwangan ning Sangguniang Bayan, dininan lang galal rem pimpenyong ating maragula ambag at memyedangalan king balen at king komunidad. Ingamanong pimpenyo, ibatya king minunang lagyunan ning Santa Ana a Pinpin o Pimpin. Agpangka Mayor Labong, dinalan laking matigi ka nominasyon at evaluation reng awardee kay bat ning rekomendasyon ning karelang barangay kapitan. Agpangkaya reng mepili, ibatla kareng niyayaliwang sektor at ating masalang kontribusyon king karelang industriya. Mga awardees na napili ay nanggaling sa iba't ibang sektor. They all excel in their respective fields of expertise. Yan ang tatak pimpenyo. Mausay, may impact sa mundo. Ipagmamalaki po natin ang ating mga kababayang awardees dahil sa kanilang pinakitang usay at galing. Kami po ay proud bilang inyong mga kababayan. Tamo para Dinan Labong Ingbalen. Kabilang kareng perang alan is Chef Howard Dizon para king Culture, Arts and Heritage, Culinary Arts. King interview, pepasyag ng Dizon na tubong Santa Ana ing kayang tata. Nakana ako tribute siya para kay niya. Pinsabi ko ay migbunga ing pamagparagol na kaya kami ang pamagpa-expose na kaya kami kay ni Balen Santa Ana na meragol kami kaya niyang pinatubo kaya ni kaya sinulag po sinalikot. No, so niya talaga maragol yung bagay kaya kaming Santa Ana. At the same time, masaya ako. Lalo na itang metong kami na ka na ako, Chef Allen Dizon, na kalupakin na taga-sulong para kay Pamangan Kapampangan. Perang alanla naman King MOPA 2026, di na Reverend Father Regnel Among Ching Fuertes para King Values and Religions, Community and Humanitarian Services. At suyari ni Reverend Father Aristotel Among Aris Maniago para King Values and Religion, Agriculture and Farming. King Education and Academics naman ni Dr. Leilani Cunanan. Purisima Lola Puring Malyari naman in King Business and Entrepreneurship. Marvin Pangan, King Radio and Mass Media. King Science and Medicine, Dr. Myre James Gadi. Elenita Ordonio naman in King Government and Public Services. Lieutenant Colonel Christopher Francis Siriban in King Law Enforcement. Judicial Services naman ni Attorney Ferdinand Suba. Outstanding Model Organization naman in Club Santa Ana of Southern California. King Sports and Athletics is Sanford Vinuya. Ing aktres ay Helen Gamboa Soto naman, in King Culture, Arts and Heritage para King Entertainment and Cinema. Ginawaran naman i Michael Mark Soriano bilang Promising Youth. I'm truly grateful and blessed with this award po and hopefully maging role model po karang Pimpeños na new generation po karang So, ito po, and sana po after na po ning award ni marakala pa po rin sunod dahil kikang yapak tamo. Honorary Pimpeño naman ing Center for Kapampangan Studies ning All Angel University. Iti ning kaduang edisyon ning MOPA, apeli mo na ning Municipal Tourism Office, kaya duwa ning Casa Apo, meto nga non-government organization, aman nyulong king kultura at pamanang Pimpeño. Ito po ay ninominate ng kanilang mga kapitan sa bawat barangay po ng Santa Ana. At ito po ay dumaan po sa masusing proseso at meron po tayong 3 committee na talaga pong sumiyasat sa pagkilala po sa bawat isa sa kanila. Sila po ay naging inspirasyon ng ating mga kabataan na talagang ito pong mga kabataan ay kanilang tularan na maging mabuting mamamayan din at maging mabuting Pimpeño. This is really important na makilala yung mga local Pimpeños na taga Santa Ana, yung kagalingan nila, yung mga contribution nila sa community. Hindi lamang dito sa bayan ng Santa Ana. At the same time, they carry the local Pimpeños in and outside this local town and abroad as well. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.